tell him that Satani yaguhize keshi, the devil hunts you from many times, ariko Imana yamwimye password. but God denied to give him a password. Ijambo ry'Imana The word of God, rimanukana ibintu bitatu. it descends with three things. Icyambere Number one, rimanukana icyo bita ubushobozi. it descends with capacity. Icyakabiri Number two, rimanukana icyo bita ububasha. it descends with what we call Icyagatatu power. cyo yanditse yaracyanditse. say what he wrote is already written. Mumbwire ngo icyo yanditse yaracyanditse. Say what he wrote is already written. Nibashaka baroge ntibazagihindura. So they can witchcraft, they won't change. Nibashaka banyeganyeze ntibazagihindura. They will shake, they will not change it. Icyo Imana yanditse What God wrote yaracyanditse. have already written it. Ntabwo kizahinduka. Will not change. Icyo yanditse What he wrote yaracyanditse. is written. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Let to God in the name of Jesus. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ngiye gusoma ijambo rimwe gusa I'm reading one scripture niryo tugiye gusengeramo. that we're going to pray in. Reka shimire urubyiruko rwo muri iri torero, Let me thank you in this church. urubyiruko rwo muri Erayono na perezida warwo mutere haleluya. Youth of Elion and the president shout a hallelujah. Bamaze iminsi bafite ibihe byiza cyane barara mu rusengero. They had good time by praying. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. We are reading in the book of John. Turasoma igice cyaho ni igice cya 19 umurongo ni wa 21 na 22. Chapter 19 verse 21 up to 22. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mukomeze mwigumiraho nta kibazo nibirugo babishyira kuri screen kuko dufite akanya gato. John. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo John. uko bwanditswe na Yohana. I mean John. Igice cya 21 umurongo wa 21 na 22 19 21 na 22. Chapter 19 21 22. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, niwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Icyo nanditse nacyanditse. Sininda. Dore ijambo nkuzaniye kuri uyu mugoroba. This is the word I bring to you today. Ni ijambo ry'ubuhanuzi. It is a prophetic word. Turi mu masengesho yo guhindurwa rwose. We are in prayers of total transformation. Ariko uyu ni umunsi wa Yesu. But this is the day of Jesus. Nimuvuge ngo amen. Say amen. Na masengesho azasozwa ku wa gatatu y'imisi 10 yo guhindurwa. Are the prayers which shall be ended on Wednesday. Uyu mugoroba nahawe ijambo ry'ubuhanuzi. So today I've been given a prophetic word. Sindisobanura. I am not going to explain it. Ahubwo ndakubwira ubutumwa buhishemo. But I will tell you the message behind it. Reba umuntu muri kumwe waburi online wabura mu ikiganza ngubwira ijambo mumbwire. Look at your neighbor whether you are online or you are here. Give him a hand and I will tell you the word to speak to your neighbor. Mumbwirire ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Tell your neighbor that what God wrote on your life is already written. Mubwire ngo icyo yanditse yaracyanditse. Say what he wrote is already written. Mumbwire ngo icyo yanditse yaracyanditse. Say what he wrote is already written. Nibashaka baroge ntibazagihindura. So they can witchcraft, they won't change. Nibashaka banyeganyeze ntibazagihindura. They will shake, they will not change. Icyo Imana yanditse What God wrote yaracyanditse. have already written it. Ntabwo kizahinduka. Will not change. Icyo yanditse What he wrote yaracyanditse. is written. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Let to God in the name of Jesus. Nyakira uvuge ngo amen. Say amen. Nyakira uvuge ngo amen. Say amen. Uru rugendo mbinjiza kwa Pilato mu nzira y'umusaraba sinjyayo. I will not go in this journey going to Pilate to the way of the cross. Ni message nkuzaniye gusa. It is a message that I brought to you. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo Look at your neighbor and tell him that Satani yaguhize keshi, the devil hunts you from many times, ariko Imana yamwimye password. but God denied to give him a password. Ijambo ry'Imana The word of God, rimanukana ibintu bitatu. it descends with three things. Icyambere Number one, rimanukana icyo bita
ubushobozi. It descends with capacity. Icya kabiri Number 2, rimanuka nicyo bita ububasha. it descends with what we call Icya gatatu power. Number 3, rimanuka nicyo bita inzira. it descends with what we call way. Ntega amatwi rero, Listen to me then. ubushobozi n'ububasha biratandukanye. Capacity and power are different. Ubushobozi n'ububasha biratandukanye. Capacity and power are two different things. Umuntu ashobora kukugiraho ubushobozi A person can be capable on you, ariko ntakugireho but ububasha. without having power on you. Pilato Pilate ashobora kukugiraho ubushobozi is capable to be powerful on you. bwo kugucira urubanza, He's capable to have a judgment on you, ariko ntafite ububasha bwo gukuraho icyo Imana yanditse. but he doesn't have power to take off what God has. Kwemera Imana amashyi niba uri munyumva. Applaud to God if you can hear me. Hallelujah. Ntega amatwi, Listen, n'ubuhanuzi nakuzaniye, it's the prophecy I brought to you. n'ubuhanuzi nakuzaniye. It's the prophecy. Mukore ku rutugu Touch your neighbor's shoulder. mubwire ngo mwene data, Tell him that, dear brethren, abarozi the witch doctors, bakugizeho ubushobozi, they were capable on you. abakonikoni The sorcerers, bakugizeho ubushobozi. they were capable on you. Impamvu batakwishe, The reason why they didn't kill you, Imana yabimye ububasha. it is because God did not to give them power. Nyiri ububasha yanze gusinya. The owner of power did not to sign. Nyiri ububasha yanze The gusinya. owner of the power did not to sign. Kubera iki? Why of that? Icyo Imana yanditse What God said cyaracyanditse. has been already Icyo Imana written. yanditse What God has written. cyaracyanditse. Icyo Imana yanditse What God has cyaracyanditse. written. Icyo Imana yanditse God has cyaracyanditse. He has Icyo already Imana written. yanditse. What God has Hallelujah. Yakira ngo haleluya. Say hallelujah. Reka mbabwire, Let me speak to you. mumbarize ngo kabiri kangahe bakuroga, Ask your neighbor, how many times did they witchcraft on you? kabiri kangahe bakuvuga. How many times did they gossip on you? Bariya abanyeshyari Those jealous people, iyo bagira ububasha ntibari bugukure mu nzira. if they were to have power, they would kill you. Bariya abanyeshyari Those jealous people, iyo bagira ububasha ntibari kugukura mu bantu. if they would be powerful, they would remove you among people. Bakugizeho ubushobozi They were capable on you, ariko ntibakugizeho ububasha. but there was not powerful on you. Komera Imana amashyi niba uri mu Applaud nyungu. to God if you can hear me. Ndagira ngo wumve buno I buhanuzi want you to receive this prophecy gato. shortly. Inama y'abaminisitiri ishobora guterana, The meeting of ministers can be gathered. bafite ubushobozi. They are capable. Bamara guterana After they gather, bakagira ibyo bigaho, they have something to speak on. ariko bagategereza nyir'ububasha But they wait the powerful one kari buze gushyiraho umukono that he may come to stamp kugira ngo itangazo ribashe gusohoka ry'ibyo so bemeje. that the announcement of what have been approved come out. Nyir'ububasha atarabyemeza Before the powerful accept, ntabwo iryo tangazo mwaribona. you can't receive the announcement. Hari ibintu rero bicaye There are things that they settle, bagukorera inama abanyeshyari, and the jealous people gathered on you, nyir'ububasha yanga kubisinya. and the powerful man did not to stamp on it. Niwe Yesaya yanditse It is when Isaiah wrote, aravuga ngo bazaterana and he said they shall gather, ariko si jye uzaba but I ubateranije. want to be the one who makes them gather. Nyakira uvuga ngo haleluya. Say hallelujah. Nyakira uvuga ngo haleluya. Say hallelujah. Nyakira uvuga ngo haleluya. Say hallelujah. Icyo yanditse, What he wrote, Satani ajya yibeshya. the devil can be confused. Imana irabizi ko uzahindurwa. God knows that you shall be transformed. None wurira akamoto ngo Satani ateje impanuka, ntabwo Then you go uzicwa n'impanuka. to the motto that you have an accident, you will not die by accident. Icyo yanditse aho yanditse niwe uzagwa. Icyo yanditse What he wrote, yaracyanditse. have already written. Bararushywa n'ubusa, They're working for no reason. bararushywa n'ubusa, They're working for no sense. bararushywa n'ubusa. They're working for no sense. Ntibazagihindura. They shall not change it. Mba Then dore noneho look, bashobora kugira ububasha
They can be capable. nyir'ububasha ashobora gusinya, And the Oni of power can stamp. ba nyir'ubushobozi bakavuga ati byemejwe, And they say that it have been approved. imana ikimana inzira. And God did not to give out ways. Hallelujah. nyakira uvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Nega amatwi. Listen. nkunda kugenda muza n'ubuzima kugira ngo dufashe n'abantu kubera umwanya muto tuba dufite. I connect it with life that we can help people that easier understand. hari umwami witwa Asuwerusi, There is a king called Xerxes. yarayoboye intara 127. He was the leader of 127 districts. ibihugu 127, Provinces 127. kuva mu Buhinde ukagera muri Ethiopia. From India up to Ethiopia. yarambukaga akava Ishushana akagera muri He Afurika. used to cross from Shashan up to Africa. uriya mujyi wa Addis Ababa wari uyobowe na Asuwerusi. That city of Addis Ababa was led by Xerxes. noneho Then after, dore uko byarangiye. look at how everything ended. nyakira uvuga ngo haleluya. Say hallelujah. uzi ukuntu byabaye? Do you know what happened? hari abasore There was men bitwa Abayuda. called Jews. munega amatwi. Listen to me. Abayuda The Jews bakomokaga mu muryango wa Yuda. was from the family of Judah. umuryango wa Benjamin mu gihe wari ukiyoboye, While the family of Benjamin was still ruling, hari hayoboye umwami witwa Sawuli. it was ruling the man called Saul. yari umugabo ukomeye cyane waturukaga mu muryango wa Benjamin. He was a very great man from the family of Benjamin. ubwo Imana yamubwiraga ngo agende arimbura Abameleki, While God told him to go and perish Amalek, yarokoye ibinyamibwa. he have rescued the best of the best. muri ba bandi barokotse Among those who have been rescued, nibo bagiye barororoka, there are the one who went and product themselves. bacomokamo umugabo witwa Hamani. And it came out a man called Ammon. muri buka Imana ica Sawuli ku ngoma. You remember when God took off the throne of Saul? ubwo Samweli yamusangaga akamubwira ngo iby'Imana yakubwiye gukora wabikoze. While Samuel went to him and asked him, did you do what God asked you to do? ati Abameleki wabarimbuye. And he told him, did you kill, perish all Amalekites? maze Sawuli aramubwira ati nabirangije n'agasigisigi kagihari. And Saul told him that I've finished everyone, no one remain of them. aramubwira ngo uko kwabira kw'inka And he told him that sound of cows n'ukwiki. was for. reba umuntu mwicaranye umubwire ngo Imana nikubwira kurimbura ibyaha biri muri wowe jya ubirimbura. Look at your neighbor and tell him that if God tells you to finish everything, mu ngo perish the nuramukubisize sins. bizakurimbura wowe. As you let some remain, it will perish you. aramubwira ngo uko guhogera kw'inka numva. Then he told him that the voices of the cows I can hear. kumbe yarebaga abantu bakomeye akanga kubarimbura. While he used to look at the great people and he did not to perish them. leta y'ijuru irangije Then the government of heaven ihita ishyiraho urwandiko rubahiga. have made a letter that they can be hunted. noneho Then after, leta y'ijuru yahise ibakatira. the government of heaven have already given them a punishment matching. iravuga ngo abazababona bose bazabarimbure. And he said, he who shall see them perish them. Hamani Then Ammon arokoka muri uwo muryango mu Was- bo leta yakatiye. rescued in that family. mu kibazo muhura na cy'abakristo The problem that you Christians face, mubaho mudafite ingingo zibarengera. you live without having the supportive points. Hamani Then Ammon yakomokaga mu muryango w'Abameleki bamwe bagombaga gupfa. was from the family of Amalekite who were supposed to die. ijuru ryari ryaramaze kubakuraho amaboko. Heaven have already taken off their hands upon them. arangije Then after, yibeshya ku mugabo uri ku ngoma witwa Morodekayi w'umuyuda. he was confused about the man who was on the throne called Mordecai. He was a Jew. Hamani yari yarasomye Morodekayi yari yarasomye ibitabo. Mordecai read the books. amenya ko adashobora gupfukamira umuntu leta y'ijuru yakatiye. And he knew that he can't kneel for anybody who have a problem with heaven. asomye urwo rwandiko Reading that book, asanga urwandiko ruvuga ngo Abameleki bagomba kuba barapfuye. he found the letter that was saying that Amalekite must be dead. asanga Hamani yacitse ku icumu rya Sawuli. He found Ammon was escaping from the spear of Saul. arangije yibeshya ku mugabo ufite urwandiko yuko bazayobora kugeza n'ubu. Then he was confused about the man who had a letter that they shall rule up today. ntega amatwi gato. Listen to me. itangiriro Genesis, yakobo ahereza abana b'umugisha. Jacob blessed his sons. buri mwana wese amuha umugisha we. Every child was blessed. ageze kuri Yuda. Reaching to Judah. Hallelujah. Haleluya.
ageze kuri Yuda reaching to Judah, aramubwira ngo muri wowe he told him that in you, ndabonamo inkoni y'ubuyobozi, I can see in the staff of leadership, ndabonamo inkoni y'ubwami. I can see in the staff of Hey! kingdom. Haleluya! Hallelujah! Uzuwe yararimo abonamo, Do you know he who was seeing? yararimo abonamo Kristo. He was seeing Christ in him. Ngo kandi ubwo bwami And that kingdom, ngo n'ubwiteka ryose. it is forever. Nega amatwi. Listen to me. Urimo uranyumva? Can you hear me? Urumva? You got this. Morodeka yasomye igitabo While Mordecai read the book, abona ko intebe Hamani yicayeho he saw that the chair that Haman was seated on atariye is not his, kuko atari ufite isezerano ryo kuyobora. because he doesn't have the leadership promise. Isezerano ryo kuyobora The leadership promise riri mu muryango wa Yuda. is in the family of Judah. Hey! Hey! Praise the Lord. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Reba umuntu muri kumumubwira ngo uyu munsi numenya amateka y'ibyo urwana nabyo nuri bwongere kugira ubwoba urabitsindisha urwandiko. Tell your neighbor that today, if you know the history of what you're fighting with, you will no more fear, but you will win by letter. Arangije Then after, Morodeka Hamani atanga itangazo. Haman gave out an announcement. Aravuga ngo umuntu wese utari bundamye utari bupfukamire And he said, everyone who shall not praise or worship me, ndamumanika. I will crucify him. Ashyizeho iryo tangazo While he said that announcement, asanga Morodeka yarasomye. he found Mordecai read. Asanze yarasomye After I found that he read, aramubwira ngo mubagupfukamira jye sindimo. he told him that among the people can kneel to you, I'm not included. Mu bintu uzajya witondera, Among the things that you shall be careful ujya on, witondera umuntu ufite isezerano. be careful to the person with a promise. Dore abantu bane uzitondera mu buzima. Look at 4 people that you will pay Uwa mbere. attention on. The first one, Uzitondera umwana muto. pay attention to the young child. Umwana muto wamusanga kano kanya toba ibyondo, You can find a young child mixing mud today, ariko ejo ugasanga yabaye umukuru w'igihugu but runaka, tomorrow you find he's a president of a certain country. ejo ugasanga yabaye generali. And tomorrow you find he has become a general. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo uriya mwana wawe ujye umwitondera nuzi icyo azaba cyo. Look at your neighbor, tell him that be careful on your baby, because you don't know who he shall be. Murebe mu maso mubwire ngo nubwo wamubyaye nawe ashobora kugutungura. Look at him, tell him that though you give birth at him, that Mum- it's possible that he can surprise you. Mubwire ngo umugambi w'Imana umurimo naguzi. Tell him that you don't know the plan of God in that child. Abana bato baratungurana. Young children surprise. Uwa kabiri uzitondera The second person you shall be careful on, umuntu utungurana that person who surprise, ni umushomeri wize. is a jobless person but who is educated. Umushomeri wagize gute? A jobless but educated person. Ujye witondera umuntu wicaranye agapapuro ke, Be careful to the person with his paper. ejo wamusanga byanze inkweto yamuhengamiyeho, ejo ugasanga inama y'abaminisitiri yicaye. Today can be struggling, but the meeting of the ministers is sitting. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo nyitondera ari agapapuro kanjye nibitseho. Look at your neighbor, tell him that. Be careful on me because I have my paper. Mumbwire ngo mu kanya gatoya naba ndimo sinya urwandiko. In a short while I can sign a paper. Hallelujah. Mumbarize ngo uzi uko nitwa? Ask your neighbor, do you know my name? Akubwiye ko yitwa nde? Mumbwire ngo ejo tell us? udashyizeho titire bishobora kukugora. Before you put the title, it can be harder to you. Uyu munsi ushobora kuba uri umushomeri, Today you can be jobless, izina ryawe uri umushomeri, and your name you are called jobless. ariko ejo But tomorrow, inama ikicara and the meeting take place, ibintu bigahinduka and things change, ukiyamamaza and you take yourself under Ugatorwa. election, and you were selected. ahari hari ubushomeri Where I was joblessness, hakaba hari honorable. it came honorable. ahari hari ubushomeri Where I was joblessness, ejo hakaba hariho ambasada nde, tomorrow you find there is a name ambassador. ambasada nde. Ambassador. Mumbwira ngo wanyitondeye ko ufite agapapuro kanjye Say, be nibitseho. careful on me, I have my paper. Mumbwira ngo nubwo ureba nakubiswe ariko ejo nagutungura Tell nyamara. your neighbors, I will tomorrow. Hari abantu bafite urwandiko hano ngo bazamure haleluya. There's some people with a letter to shout a hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Wicaranye urwandiko. Are you sitting with your paper? Uragafite. You have your paper. Uwamusetse The one who laughs at you, amubona ejo
amubonesho yinjiye abana barimo birukanka bakurura imiryango. He looks at you while tomorrow children are opening doors. Niyo bamwe batangira kuvuga ngo nyamara turaziranye muraziranye ariko urumva. This is when people start saying, oh, we are familiar. It have changed. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ushaka ubushuti kuri Dawidi bumushaka akiri mu ishyamba. Tell your neighbor that if you want friendship from David, start while he's still in the forest. Mumbwire ngo kano kanya ndaguhishuriwe. Tell your neighbor that today I've got to know you. Esho hawe. Tomorrow. Ushobora kunungura. You can surprise me. Ngiye kuba nkwikundishijeho bigishoboka. I'm going to look for friendship while it's still possible. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo wabaho nyikundishijeho bigishoboka. Look at the person next to you, tell him, please find friendship on me. Sa nk'umwandika ku mugongo muhanurire mu biryo bitugu. Right on his back, like prophesying. Mumbwire ngo uzi kuri ku rutonde. Say, do you know that you are on the list? Mumbwire ngo uri ku rutonde rw'abantu bagiye gutungurana. Say you are on the list of people who are going to surprise. Uyu mwaka utari warangira. Before the end of this year. Uratunguranye. Uyu mwaka utari warangira. Before the end of this year. Uratunguranye. Uyu mwaka utari warangira. Uratunguranye. Sabura haleluya. Who are ready to surprise before the end of this year? Yes, Ashe. Praise the Lord. Mumbwire ngo akakanya ndimo ndiyambika ariko hari n'abashinzwe kujya bakwambika. Tell your neighbor that today I can clothe myself, but there are people in charge. Murebe mubwire ngo akakanya uri muri isokoza ariko hari n'abashinzwe kujya bagusokoza. Tell your neighbor that today you are arranging your hair, but there are people in charge. Akakanya uri muri itegurira ariko hari abashinzwe kujya bakwandikira n'ibyo ugomba But kuvuga. now you are making yourself note, but there are people who are in charge. Mbarize umuntu mwicaranye ngo haraga nureba amanota yako mumbarize ngo haraga papuro kawe wibitseho. Do not check on the marks you got. Ask your neighbor, do you have your paper? Mwereke ku kirenge umubwire ngo niwite ko inkweto yahengamye. Regardless of my shoe is getting wet. Mumbwire ngo niwite ko mwishakoshi nta kiri. Regardless, in my bag, nothing is inside. Nibajya kunzamura. If they got to exalt me, Nago bareba mwishakoshi barareba they agapapuro. will not check in my bag, but they will check on Sabura haleluya. Uwa gatatu. the third person Utungurana. who surprised Ni umuntu ugihumeka umwuka w'abazima. is the person who still breathes. Subu simbwirije ra. Did I preach? Reba umuntu mwegeranye mumbwire ngo uracyahumeka umwuka w'abazima gikora. Look at your neighbor, ask him, are you still able to breathe? Gihu uracyahumeka umwuka w'abazima. Boy, are you still able to breathe? Mbwirira abantu batatu ngo niba ugihumeka umwuka biracyashoboka. Tell 3 people that if you can still breathe, it's still possible. Mumbwira ngo biracyashoboka. It's still possible. Biracyashoboka. Still possible. Yanzu wayubaka. You can build a house. Ya modoka wayigura. You can buy that house. Ya business wayikora. You can do your business. Imana ishimwe. Praise God. Ko yagusimbukije urupfu rurenze That rumwe. He made you jump more than 1 day. Biracyashoboka. It is still possible. Reka mbaganirize. Let me talk to you. Si Imana. It's not God. Si Imana y'abapfuye n'Imana y'abazima. It's not God of dead, but God of the people who are alive. Iyo umuntu yapfuye. When someone passed away, Iyo umuntu yapfuye nshuti. When a Uretse person gucuranga pass away. gato ndaje mu kanya tugiye kwita turirimba indirimbo imwe. We're gonna have one Gatoya ubanze wumve kano kantu. listen to this first. Iyo umuntu yapfuye When a person died ari dogiteri and it was a doctor, ntabwo ashobora gufata iyo CV you cannot take your CV ngo ayitize murumuna we. and lend it to your brother. Wari wabona ari uyitiza? Have you ever seen anyone Mumbwire lending ngo ya diplome ifite agaciro kuko uriho. say the diploma is important because you are still alive? Munega amatwi. Listen to me. Ya nzu yawe wari urimo
The house that you are in, uyifiteho ububasha kuko uhari. you are powerful on it, or you possess it as well, you're still alive. Wenda inzu yo wayisigira abana ariko diplome ni wayiha umwana. It's possible that you can inherit the house to the children by now, the diploma. N'umuhamagaro wawe ufite agaciro kuko ukiwukoresha. Even your calling is important because you are still using it. Uretse kuba wahesha abantu umugisha ariko nawe uzigera aba wowe. You can bless people, no one will become you. N'Imana y'abazima si Imana y'abapfuye. Is the God of alive people, not dead. Imana yagiranye isezerano na Aburahamu. God had a promise with Abraham, Aburahamu arapfa, and Abraham passed away. ihita ikomezanya na Isaka. Then he continued with Isaac. Ikajya ivuga ngo nk'uko navuganye na Aburahamu. He would repeat like as I spoke to Abraham. Isaka apfuye, While Isaac died, ikomezanya na Yakobo umuhungu. he continued with Jacob, his son. Yakobo apfuye ikomezanya na Yosefu. While Jacob died, he continued with Joseph. Yosefu apfuye, After Joseph died, ikomezanya na Musa. he continued with Moses. Musa apfuye, While Moses died, ikomezanya na Yesuwa. he continued with Joshua. Yesuwa apfuye, After Joshua died, ikomezanya n'abacamanza. he continued with judges. Abacamanza bavuyeho, After judges were off, ikomezanya na Sawuli. he continued with Saul. Sawuli apfuye, After Saul died, ikomezanya na Dawidi. he continued with David. Dawidi apfuye, After David died, ikomezanya na Salomo. he continued with Solomon. Muri Salomo In Solomon hakomotsemo ya miryango. is where all the families were. Muri Dawidi In David niho havuyemo Yesu. is where come Jesus. Yesu Jesus yarapfuye, died, habura undi umusimbura, and no one could replace him. arazuka And he rose ku again munsi wa gatatu. on the third day. Hallelujah! Hey, Ubu ari iteka he is alive kuko nta everlastingly, wamusimbura. because nobody can replace him. Muranyumva? Are you listening to me? Niyo mpamvu muririmba ngo Yesu ni muzima. That's why you sing that Jesus is alive. Niyo Pawulo yanditse aravuga ngo iyo atazuka ubutumwa tuvuga bwari kuba bupfuye ubusa. This is when Paul wrote and said that if Jesus wouldn't rise again, the gospel that we're preaching couldn't have a meaning. Tumushimire ko ari muzima. Let's appreciate him that he's alive. Noneho natinze, Without taking more time, witonze mbwirira umuntu muri kumwe ngo kuba ugihumeka umwuka biracyashoboka. in a slow motion, tell the person next to you that as you were still breathing, everything is still Mumbwire ngo possible. kuba ugihumeka umwuka biracyashoboka. Say that you were still breathing, everything is still possible. Mumbwire ngo Imana igarurira amahirwe abakiriho ntiyagarurira abapfuye. Say God gives a chance to the people who are still alive, not the people who died. Hari akayira Imana igiye kunyuramo ikuzanira ibyishimo There is watakaje. a way that God is going to go through and give you the joy that you lost. Uwa kane uzitondera, The fourth person you shall be careful on, utungurana, who's surprised, ni umuntu wicaranye nzayimana. is the person who have a promise of God. Ni umuntu wicaranye isezerano ry'Imana. Person who have the promise of God. Mbariza umuntu mwicaranye ngo hari icyo yakuvuzeho. Ask the people next to you that did Jesus say, Kirahari cyangwa nta gihari? is it there or not? Hari icyo yavuganye nawe? Is there anything Jesus told you? Uri ku rutondero rw'abantu bagiye Are gutungurana. you on the list of the people who are going to surprise? Yesaya yaranditse Isaiah wrote that igice cya 50 in chapter 50, umurongo wa 7 verse 7. aravuga ngo kuko umwami Imana azanaba He said, as the king shall rescue me, nicyo gituma namwara, that's why I don't fall in shame. nicyo gitumye nkomera, That's why I am strengthened. mu maso yanjye hakamera nk'urutare, And in my face I'm like a robe. kandi sinzakorwa And n'isoni. I will not be ashamed. Dawidi yandika Zaburi ya 23 When David wrote 123 Psalms, yaravuze ngo siko bizaba he said he will not remain that way. kuba mutegereza, For those who wait for him, nawe uzakorwa n'isoni, no one shall be ashamed. keretse abava mu masezerano ari nta Except mpamvu. those who come out of promise with no reason. Ageze muri Zaburi ya 50 Reaching in Psalms 50, aravuga ngo Imana yacu izaza yo said guceceka. our God shall come and he will not be still. Bene Kora The sons of Korah, bageze muri Zaburi ya 84 writing to Psalms 184, baravuze ngo hahirwa abantu bagufitemo they imbaraga, said, lucky are those who have him. hahirwa abafite mu mitima yabo Lucky are those who are in the house. inzira zijya The Siyoni. ways that goes to Zion. Iyo bageze mu gikombe When cyitwa they reach in the valley, God back. bagihindura ahantu They h'amasoko turn them the place of spring. ng'imvura y'imihindo The heavy rain, bicyambika imigisha, it comes to them as the blessing. ngo kandi bagenda bagwiza And imbaraga, they work always powerfully. ngo kandi umuntu wese wo muri bo And he who
mu ya 91 reaching in 91. baravuga ngo uba mu bwihisho They said he who is in the hiding bw'ishobora byose of the Lord God Almighty azahama mu gicucu is the remain in the shadow cy'isumba byose of the Lord God Almighty. ndabwira uwiteka I am telling the Lord uri amahema yanjye that you are my tent, uri ubuhungiro you bwanjye are my refuge. nanjye nzagukiza mu I gigirirura shall rescue from the black. igiteye ubwoba cya nijoro Whatever terrible of night ntikizagushikira will not fit you. 14 14. kuko wankunze akaramata As you loved me forever, nicyo nzagukiriza that's why we rescue you. bageze 65 Up to 65. baravuga ngo hahirwa umuntu witeka atoranya Lucky is the one whom God have chosen, akamwiyegereza and he take him closer, akamushyira mu bikari and he blessed him in his gate, agahazwa n'ibyiza byo mu and rusengero he's filled by what in his life. bageze mu ya 23 Reaching in 23. baravuga ngo uwiteka ari we Say, mwungeri the wanjye Lord is my shepherd. sinzakena I shall lack nothing. anjyana mu cyanya cy'ubwatsi He bubisi takes me in drawn pasture. anjyana uruhande rw'amazi He adasuma takes me aside of cold water. nubwo nanyura mu gikombe Though cy'igicucu I can pass through the valley of death, sinzatinya ikibi I cyose shall not fear any evil, kuko ndi kumwe nawe because I am with him. ishyimbo ye His staff n'inkoni ye and rod nibyo bimumuriza is what comforts me. asiga amavuta mu ruhanga He anoints my face, igikombe kiraseseka and the cup is of in. ngo ni ukuri kugirirwa neza That n'imbabazi truly the kindness of the Lord bizanyomaho will be upon me mu minsi yanjye all my days. yose All my days nyiriho I am alive. anegurira meza Prepare a table mu maso y'abanzi banjye in the sight of my enemies. bageze muri saburi Reaching in Psalms. haleluya Hallelujah. ya 12:6 12:6. baravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro He said, for the struggle of sorrowful, kubwo gusuza umutima k'umukene for his heart of poor, nonaha right now, ndahaguruka niko uwiteka avuga this is the Lord said, ndashyira mu mahoro I will put in peace uwo bacuniraga ingoni the one who was blind. zamura haleluya Shout hallelujah. yesaya yandika Isaiah wrote, igice cyaho cya 54 chapter 54, Satatatatata. Sarara. yesaya yandika Isaiah, while he was writing, 5:13 54:13, yaravuze ngo abana bawe bose said all your children bazigishwa n'uwiteka will be educated by the Lord, bazagira amahoro menshi will have much more peace. ayiwe mukoreho mumbwire ngo mwene data Say, dear brother, abana bawe bose all your children bazigishwa n'uwiteka shall be educated by the Lord. bazagira amahoro menshi They will have enough peace. bazakomezwa no gukiranuka They'll be strengthened by agahato righteousness. kazaba bakure Hardship will be far from them. bazaba kure biteye ubwoba They'll be far from the terror, kuko bitazabegera because it will not come ahari close to them. bazaterana Maybe they shall gather. ariko si uwiteka uzaba But it's ubateranije not the Lord who takes them together. uzagukoraniraho He wese who shall gather against you azagwa ari wowe wasize fall because of you. nta ntwaro bacuriye No kukurwanya weapon meant to be against you izagira icyo igutwara shall do anything about you. bageze yesaya 40 Isaiah 40, baravuga ngo they said, nimuhumurize abantu banjye that comfort my people. akiri ihumure Receive akiri ihumure receive comfort. akiri ihumure akiri ihumure akiri ihumure akiri ihumure akiri ihumure akiri ihumure muhumurize abantu banjye Comfort. muhumurize abantu banjye Comfort my people. nimubahumurize Comfort my people. nimubabwire ibyururutse imitima Tell them what comfort their lives. abasore b'imigenda The young youth, bazacogora they baruhe be tired. ariko abantu bategereza But uwiteka those who are waiting for the Lord, bazasubizwamo intege nshya they'll be empowered. nimwakire imbaraga nshya mu Receive izina new power. nimwakire imbaraga nshya mu izina rye Receive new power. zamura haleluya Shout hallelujah. yesaya yandika Isaiah wrote, igice cya 48 umurongo wa 7 chapter 45, verse 7. yaravuze ngo ibyo biremwe nonaha He said, all those are created now. mbwirira abantu batatu ngo akira ibiremwe nonaha All three people that receive what's created akira ibiremwe now. nonaha Receive what's created ntabwo ari ibya now. kera It's not for many tati days. onoraye Online church.
akira ibiremwa nonaha Receive what's created now. kugeza uyu munsi ntiwigeze ubimenya. Now you didn't know it. Zamura haleluya. Hallelujah. Yesaya yandika While Isaiah wrote 4:8-11 48:11, yaravuze ngo ku bwanjye nzabyikorera. said, for myself I shall make it happen. Sinzi niba murimo munyumva. I don't know whether you understand me. Fatira umuntu muri kumwe witonze, Hold the people next to you. ugiye kumuhanurira. You are going to prophesy to him. Mumbwire ngo mwene data, Tell him that, dear brethren, mumbwire ngo ndagukunda, say, I love you. ariko umutima wari waguhagazemo But my heart was kubera ibyari biguhagaze imbere. because of what was before you. Mumbwire ngo Imana iravuze ngo Say, God says, Yesaya Isaiah 48:11 48:11, haravuze ngo it says nzabyikorera. that I shall make it happen. Mumbwire ngo tuzi umutima izabyikorera. By myself I shall make Mumbwire it ngo happen. tuzi umutima izabyikorera. Say, be comfortable, shall make it Tuzi happen. umutima izabyikorera. Say, be comfortable, Tuzi shall umutima make it happen. izabyikorera. He will make it happen. Wimurekure mufate mufate. Hold your neighbor. Mumbwire ngo ugiye kubikora kubera impamvu eshatu. Say, he's going to do it for 3 reasons. Mumbwire ngo impamvu ya mbere Say, the first reason, irarengera izina ryayo. he is going to do it for his name. Mubwire ngo irarengera izina wamenye. He is going to do it for the name Irarengera izina witiriwe. he will do it for the name you were named by. Mumbarize ngo witiriwe izina rya Yesu. Ask your neighbor, were you named by the name of Jesus? Mumbwire ngo Yesaya Say, Isaiah 45 45 umurongo wa mbere verse 1 aravuze ngo yakwimikishije amavuta. says that he anoint you with oil. Mubwire ngo izakujya imbere. Say, he shall go before you, Ahataringaniye and where is bruised, izaharinganiza. he will straighten. Izakenyuruza abami. He will take off the kings of the Nirangiza igukenyeze and he takes you off, ibihindizo by'ibyuma. and the iron Izabicagaguramo will be kabiri. broken. Igiye kuguha ubutunzi He's going to give you treasure buhishe which is ahantu high mu mwijima. where you're in darkness. Kwemera Imana ma. Ongera umuhe ikiganza. Give him a hand back. Mumbwire ngo mwene data. Say, dear brethren, Mumbwire ngo wari ufite ubwoba. were you scared? Mumbwire ngo Yesaya. Say, Isaiah. Mumbwire ngo Yesaya Say, Isaiah 49 49 aravuze ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana says that yibyariye. a parent can forget the child he gave birth at, Mumbwire ati kandi nawe wamwibagirwa. and you too can forget your child. Ariko Imana yo iravuze ngo But God says that data wo mu ijuru our Father in ntabwo heaven yabikora. cannot do that. Mumbwire ngo azaguheka ku mugongo Say, he will carry you on his paka imvi zibaye uruyenzi. till your hair become white. Ongera umuhanurire. Prophesy to your neighbor again. Mumbwire ngo mwene data Say, dear brethren, ningiye kuguha ubuhanuzi I am going to give you prophecy buri muri Yesaya 60. founded in Isaiah 60. Mumbwire ngo byukura bagirane. Wake up and shine. Byukura bagirane Wake up and kuko umucyo wawe shine. uje. Because you're Zabura haleluya. Hallelujah. Ongera umukoreho. Touch your neighbor again. Ongera umukoreho. Touch your neighbor again. Mumbwire ngo wari ufite agahinda. Say, were you sorrowful? Yesaya 62 Isaiah 62 umurongo wa 7 verse 7. mumbwire ngo ubwo wibutse Uwiteka As you remember the Lord, wiwema. do not see. Uwiteka agiye kugutabara. The Lord is going to rescue you. Mumbwire ngo wari ufite umubabaro. Say, were you sorrowful? Yesaya 61 Isaiah 61. umwuka w'Uwiteka ari kuri The wowe. Spirit of the Lord is upon you. Uwiteka gusiza amavuta. The Lord gives Zabura haleluya. Hallelujah. Ongera umukoreho. Keep on touching your Ndimo neighbor. ndahanura mwe abantu I b'Imana. am prophesying, dear people of God. Nuko umwuka wera yambwiye ndimo manura. This is how the Holy Spirit told me. Mumbwire ngo mwene data. Say, dear brethren, Mumbwire ngo ngiye kuguhumuriza. say, I'm going to comfort you. Mumbarize ngo abantu bajya bakwibutsa ibya kera. Ask him, are there some people who remind you about the past? Bakakuzanira ejo hasize hawe. And they bring to you your past. Ahashize hawe bajya bahazana mu maso yawe. Do they tell you about your past? Mumbwire ati reka nguhanurire. Say, let me prophesy to you. Yesaya 3 Isaiah 43 18 18. haravuze ngo ibya kera ni mu It byibuka. says, never remember about the past. Kandi byashize mwe And kubyitaho. what have been ended, do not mind. Dore ndarema ikintu gishya. Look, I create something new. Kigiye kwaduka. It's gonna come. Amaso y'abana azakireba. Eyes of people shall see it. Stand up.
haguruka dusenge haguruka dusenge We're gonna pray. murebe mu maso Look at the face of your neighbor. mumbarize ngo hari ibintu wari ufite byari byagusaziyeho Ask him, did you have something old on you? ibyahishuwe Revelations 21:5 21:5. iyicaye kuri ya ntebe The God who is seated on that chair iravuze ngo dore byose ndabihindura bishya says that I will transform everything new. andika ko amagambo ari ay'ukuri Write that the words are truth kandi ari ayo kwizerwa and that's so trustworthy. hey Hey! mumbarize ngo wabonaga byari byanze kuremeka Ask your neighbor where you think that can be created. mumbwire ngo itangiriro Say Genesis 1 mbere na mbere Imana before everything. God, yaremye ijuru n'isi He created Niyo word agiraga and ishusho. heaven. He didn't have an image. Imana iravuga ngo habeho And God said, be. mumbwire ngo Imana irategetse Say, God is commanding ibintu bitari biriho things that wasn't there. byamaze kwakira ubuzima That have already received. haleluya ariko hari abantu mukunda bibiliya But there's some people who love Bible. hari abantu mukunda ijambo Some people who love the word. urarikunda You love it. uyu munsi nahanuriye mu ijambo Today I prophesied in the word. kugira ngo abarikunda mujye gusoma bibiliya mwumve ukuntu So that iryoshye the lovers of the word can read more Bible. mumbwire ngo Imana ikeneye kugambirira Tell your neighbor that God wants you to make some vows. hagarara muri Daniyeli Go in the book of Daniel, igice cya mbere umurongo w'umunani chapter 1, verse 8. maze Daniyeli Then Daniel agambirira mu mutima we decided in his heart kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami to never use foods of kingdom. mumbarize ngo itangira ryawe ryari rito Ask your neighbor where you're beginning small. Yobu 8:6 Job 8:6. nubwo itangira ryawe ryari rito Though your beginning can be small, ariko amaherezo uzunguka cyane but your end you will benefit more. mumbarize ngo umutima we wari uguhagazemo Ask your neighbor where your heart and comfortable in you. abacamanza 19:20 Judges 19:20. uwo musaza aravuze ngo That man says shyitsa umutima mu nda to be comfortable. ibyo ukennye byose aba ari we bibazwa What you need, ask him. mumbarize ngo hari ibyakubayeho wananiwe kwibagirwa Ask your neighbor, are there some things that happened to you that you can't forget? abaheburayo Hebrews 10 10:9. umurongo w'9 nzanywe no gukora ibyo ushaka I am coming to do what you want. ndakuriraho ibya mbere I will take off the gukomeza previous ibya kabiri to strengthen what's next. wari ufite ubwoba Were you scared? washaka kuva mu masezerano Were you almost to be out of promises? Oh. Oh. Daniyeli 11:3 Daniel 11:32. abaca mu isezerano He who goes through promise, nzabayobesha kubashyeshyenga I will trick them back, trick them. ariko abazi Imana yabo But those who knows their God, bazakomera they'll be strengthened. nibamara gukomera After they become strong, bazakora iby'ubutwari they will do mighty things. wibutsa abantu bo ntibakwibuka You remembered people, but they couldn't remember you. urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo Second letter that Paul texted to Timothy, igice cya kabiri umurongo w'8 chapter 2, verse 8. jya wibuka Yesu Kristo Remember Jesus Christ, wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi who was from the family of David, ifura mu bazutse the firstborn among the resurrected ones. nk'uko ubutumwa wahawe bubivuga As the gospel you were given says, ifatiro zose zarasenyutse all the foundations were broken. soma Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 19 Second Timothy chapter 2, verse 19. urufatiro rw'Uwiteka That ruracyahagaze the pillar of the Lord is still standing. rwanditsweho iki kimenyetso It has this sign ngo Uwiteka azabe that the Lord knows his people. wari utaye ibyiringiro Were you hopeless? soma Yobu Read Job 14:7 14:8. erega haracyari ibyiringiro There is still hope yuko naho igiti cyatemwe that though the tree can be cutted, kizongera kigashibuka shall grow again. wari ukeneye kumenya niba uri umwana w'Imana cyangwa uri uwa Satani Did you want to know whether you are the child of God or the child of Satan? soma urwa mbere rwa Yohana Read the first letter of John, igice cya 3 chapter 3. nimurebe urukundo ruhebuje Look at the amazing love data wa twese yadukuye that our Father Lord loved us, rwatumye twitwa abana b'Imana made us be called children of God. kandi niko turi And this is how we are. bakundwa
Dear beloved, ubu turi abana we b'Imana are the children of God. ariko ko tuzasa But the way we shall look ni kurerekanwa is yet been shown. icyo tuzi ni kimwe What we know is one. nuko Yesu Is niyerekanwa that if Jesus is shown, tuzasa we nkawe shall look alike. ufite ibyo byiringiro He who has that hope, niyiboneze nk'uko consecrate yourself aboneye as the Lord is consecrated. nimwakire neza ijambo ry'Imana Receive the word of God. bakundwa turi abana b'Imana ariko ko tuzasa ni kurerekanwa bene data icyakora kuri hafi aho hera nifuza kuzagerayo naririmbana n'abantu indirimbo zo kunesha. Haleluya! Hallelujah. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Uyu mugoroba wari w'abaririmbyi, Today's evening was for singers. niyo mpamvu mwabonye nazamuye cyane nigisha nazamuye cyane ibyanditswe byinshi. That's why I gave out many scriptures. Yesu abahe umugisha. May Jesus bless you. Ndashoje. I'm done. Hamani afata urwandiko Aman took the letter. ajya gusinyisha. He went for the stamp. Ntega amatwi. Listen to me. Aragenda He went ashyira umwami nyir'ububasha. and he gave the king he was powerful. Urwandiko ararusinya And he stamped on the letter. asinyura ko abayuda bose bagomba He gupfa. signed that all the Jews might be killed. Imana ibima password. And God did not to give the password. Mufate mu kiganza ndashoje. Hold your neighbor's hand. I'm done. Mumbwire ngo ibyakugezeho ubushobozi ugiye kubigiraho Tell ububasha. your neighbor that whatever overcomes you, you're gonna overcome it. Mumbwire ngo ibyo bakoraga byose bitaye agaciro. Say whatever they were doing, gonna be disqualified. Imana ibimye inzira. God did not to give them the way. Wohereje ihembe ku buzima bwawe. They sent a horn on your life. Imana yimana inzira. Then God did not to give out the way. Duhaguruke dusenge. Let's have a stand and pray. Ni bande bantu banezerewe ngo mutere haleluya. Who are happy that we can shout hallelujah. Twese duhagaze. All of us standing. Hallelujah. Zamura amaboko yawe gatoya. Lift up your hands. Subiramo amagambo y'Umwami Yesu Kristo. Say, King Jesus Christ, Ndagushimiye ko nabaye. I thank you that you rescue me. Ndagushimiye ko ndengeye. I thank you that you rescue me. Mereza peni mufite. Yemereza. Ni A. Ni A. Mereza hano. Iyi perime ni A. Eh? Yego. A. Yego. Go deep. Komera Yesu amashyi. Apply to Jesus. Ni ryari nduzi werekeje mu nce za Kibungo utwaye moto? Aciyemo nk'icyumweru kimwe narigiye gushyingurayo. Eh? Aciyemo nk'icyumweru kimwe. Twarajyanye. Oya. Reka nguhe amakuru y'Imana ikoze. Prophesy. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Apply to God in the name of Jesus. Zamura haleluya. Shout hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Uzi ikintu kibaye? Do you know what happened? Imana iguhaye yongeza indi gategori eshatu. Uyu mugabo mbonye Imana imuhaye gategori eshatu. Mbonye iyo bita D, mbonye iyo bita B, mbonye na C. Uri muranyumva neza? Komera Imana amashyi.
akira dore byabaye akira dore igitangaza kirabaye ngaho dore Imana igwaye inzu mu mujyi wa Kigali komera Imana amashyi Amen. komera Yesu amashyi mesha Applaud to Jesus. haleluya Hallelujah. mama ninde muntu iwanyu wigeze ukora muri banki wowe Njyewe yikora. ka komera Imana amashyi mu izina rya Yesu Applaud to God in the name of Jesus. kora muri iki kiganza umukozi Muhanga Yesu. usengera Umukatolika. eh Ndi umukatolika. uri umukatolike reka nze nguha amakuru y'Imana ije gukora Prophesy. komera Imana amashyi mu izina rya Applaud Yesu to God in the name of Jesus. salapika toko salama se Body. shilikotele masaba Hallelujah. la tisara sitakopayanas mesitekalaya landisalolo alakotoka Prophesy. sasa yandirimbo nashakaga ni yandirimbo avuga verako twagiye Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il est malade, il est ressuscité de mort. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire les miracles. Les miracles. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Il est malade, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le miracle. Dieu va faire encore. fata uriya muntu muri kumwe muzane hano uriya muntu wambaye ishati y'igitenge ko mbonye amaraso yanyahura mupfana iki mupfana iki komera Yesu amashyi Applaud to Jesus. mama uretse kumbona warunze uretse kumbona hano Oya mbazi hano. unzi hano No kuri YouTube. si ubwa mbere mvuganye nawe N'ubwa mbere. reka nguhe amakuru Prophesy. komera Yesu amashyi mu izina rya Applaud to Jesus in the name of the Lord. rapefosa karayamasi Hey. pila asai Hallelujah. siti kusifa ansa hari umuntu hano Imana irimo ishaka tasakosokota kanzama shila bosondere kasama ale bosondere kashi siti kosobanis shida sonde mando soro kana karabasana amashyi menshi kwa Yesu komera Imana amashyi Applaud to God. komera Imana amashyi Applaud to God. imasoro wahaze ndazi ko mbonye uzamuka imasoro wari ugiye gukora iki niho nkorera komera Imana amashyi Applaud to God. komera Imana amashyi Applaud to God. nabonaga ibintu byo kwiga mbona bibaye nk'ibihagarara niko bimeze eh niko bimeze
wigeze utangira kaminuza birahagarara mu mwaka wa nyuma. Mu mwaka wa nyuma. Mu mwaka wa nyuma kora muri iki kiganza. Mbaye nyivuga no magambo mbona marayika w'Imana akoze kuri uyu musore. Amen. Akimukoraho mbona marayika w'Imana aramufashe, mbona mukuye mu bintu nabonaga. Turebe ku rutoki rwawe sha uri umusiribateri sibyo? Niko bimeze. None se ko mvuga ubusiribateri nkabona ibintu bijyanye na mbonye utanga ikintu kijyanye n'inama ku bintu bijyanye n'abana. Niba icyo ukoramo bijyanye n'abana? Mura mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukurikirana abana. Amashyi menshi kwa Yesu. Applaud to Jesus. Amashyi menshi kwa Yesu. Applaud to Jesus. Hallelujah. Seka ariko ndabuhanuye. Go deep. Agaba nuseke n'umugabo we naseke kuko mvuganye n'Imana. Imana iguhaye imodoka. Oya ubuhanuzi Imana buriya ari gihe duhanura umuntu akibaza niba umuntu ameze nk'ufite inganda z'imodoka urumva biragoye. Narwanye nabyo ariko ndabivuze ndimo sindimo. Agaba ubifite amakuru buretse gato cyane rwose. Waje kubimbwira se? Oya. Reka nguha amakuru. Go deep. Samura haleluya. Hallelujah. Uze kuri agaba ni wahisemo imodoka bampa ndi gukoresha ariko ntabwo nishaka. Wigeze umvamo amagara umugabo navuze agaba ndavugana nawe akakanya. Imana irambwiye ngo desantera amasa ngo umunsi iriya modoka wayangaga mu mutima wawe Imana nayo yarayanze. Dore Imana Dita avosa Prophesy. ariko reka mbabwire Imana ivuga neza. Imana ivuga neza. Imana ivuga reka mbabwire hamagara boss wawaze hano mbabwire icyo Imana imbwira. Hagarara hano. Si wowe ngirira nomero nagaba. Hari nomero yawe ngira? Oya. Imana irambwiye ngo uyu ni umwinginzi wanyu. Irambwiye ngo mugende mu muhindurira imodoka. Ego. Amen. Reka ngo amakuru. Sibyo? Iyo tuza kuba fite nomero ye cyatwarahuye wari kugira ngo hari wenda yaje kubisaba. Ndabivuga uko Imana ibimbwiye. Kandi ngo agenda ahitemo imodoka ashaka. Amen. Kubera ko nyuma yuko mu muhindurira imodoka ndi mu mwuka
nyuma yuko mumuhindurira imodoka, nyuma yuko mumuhindurira imodoka, Imana irambwiye ngo mu kazi kanyu arabasengera isengesho ngo riragenda rikingura imiryango, riragenda rikingura ibirere, riragenda rikingura imigisha, riragenda atike seteka. Niyo mpamvu ngo wamagaye nk'umugabo we, urayihindura nuyihindura, ndahindura. urayihindura. Dukomere Imana yacu amashyi kubwo kumvira umwuka we. Zamura haleluya, zamura haleluya. Ejo mu gitondo mbere yo kujya ku kazi uzagende ngo uhitemo imodoka ushaka. Amen. Nuko Imana ibiri. Mwabagabo mwe muzana n'abadamu banyu, Imana nizajya imishurira icyo byifuzo bafite nzajya mbivuga. Uranyumva? Nusenze ugasubizwa. Yego. Nimwabiganiriyeho. Arimo akubwira ko iyo modoka atayishaka. yarabimbuye. Yakoresheje akanwa ke ari ububasha Imana yagahaye. Uzarebe yarakaye, uwarakariye n'akazi baramwirukana. Cyane rwose. Ndakubeshye, ndabeshye, madamu ndabeshye. Tujya dupfa ibintu by'imodoka kenshi. None yo mbarakariye cyane amamodoka akora accident. Iyo abarakariye cyane mama bavandimwe mujye musengera mu itorero riri mu mwuka. Iyo abarakariye cyane amamodoka akora impanuka, niko arimo avuga. Noneho nari mbonye imodoka agenda amata yishimiye, mbonye atayishimiye, umwuka w'Imana arambwira ngo babwire bamuhindurire imodoka, ngo kuko ngo umutima we niyishima mugiye gutsindira amasoko, umutima we niwishima mugiye gukingurirwa imiryango, umutima we niwishima mugiye kwinjira mu bindi birere. Mukomere Imana yacu amashyi mu izina rya Hallelujah. Zamura haleluya. Hallelujah. Ngo wari usigaje umwaka wa kangahe? Umwe wa gatatu. Wowe ukuwemo n'iki? Covid yajemo habaho breakdown. Kuki utasubiyemo? Habayeho economic problem. Kora muri iki kiganza. Imana ivuganye nanjye ngo subira ku ishuri guhaye ubwenge. Hallelujah. Urarangiza kwiga, masters urahita ujya kuyikorera hanze. Hallelujah. Gira vuba irukange, dore ugiye gukorera Imana, ugize umugisha. Reba abo mbega gutera imbere k'uyu mugabo, akira dore zamuka, dore Imana iguhaye umugisha, dore Imana iguhaye ibirere, uzagira amazi 7. Imana iguha umugisha. Umaze iminsi usengera rero uyu mugabo. Yego. Siko bimeze? Niko bimeze. Umaze iminsi umusengera ngo Mana ndashaka ko muremera akazi. Cyane rwose. Siko byari biri? Niko byari. Waramusengeye, ndabona ko nduzi inama rero ufite, siko nduzi wanasenze ukagira ugira agahinduka rira. Njyewe iyo nsenga n'ubundi nkunda gusenga ndira, niyo Ukunda gusenga urira? Kenshi amarira arataka. Uba uri murira. Ni ryari nduzi wigeze umusengera mbona niba aragiye Isiraheli, niba ari hehe? Ikihe gihugu yaragera? Muri Korea. Yaragiye muri Korea. Yaragiye muri Korea. Mbona usigaye umwingingira, nabonaga urira ikirere agenda. Mbona aragiye. Dore n'Imana yamugaruye amahoro. Noneho mva rero wa mugabo we, mufate mu biganza. Si madamu? Mufate mu biganza. Mubwire ngo sheri tugiye gukorera Imana. Hari akantu yatangiye vuba, sibyo? Ariko katarafatika, sibyo? Ni akantu ubona kataragira connection. Okay. Serije kora mu kiganza cy'uyu mugabo, ngwino hano. Mufate mu kiganza. Serije ubu kano kanyu urimo urakora iki? Consultance. Ndimo ndakora consultance. Urimo urakora? Consultance. Wowe watangiye iki? Consultance. Zamura haleluya. Ariko Imana irakora ntabwo ikora. Tita abosano. Prophesy, papa prophet. Mufate murekuru, mufate mu biganza byombi.
murekure mufate mu biganza byombi, mufate mu biganza byombi, mumbwire ngo nguhesheje umugisha, nguhesheje umugisha, mumbwire ngo bitangiye vuba, mubwire ngo bitangiye vuba, ubitangiye vuba, ariko nguhesheje umugisha wabyo. ariko nguhesheje umugisha. Madamu, dore urashubijwe, dore nawe urazamuwe mu kazi wakoraga, dore nawe dore ubaye umuyobozi mama, ngahakira, dore faya. Oh, byarangiye papa, kwari ukugira ngo wakire urufunguzo rwo kwinjira mu kazi. Amashyi menshi kwa Yesu. Hallelujah. Mwanyemereye mugahaguruka tugasoza, ariko Imana irakora ntabwo ikora. Irakora. Ratiso ayifanse. Hallelujah. Ariko mudashaka gutaha, ahubwo reka mbasabe abaririmbyi bagisubizo baracyahari bamwe, munyemerere buri muntu wese afata imbuto, duheshe umugisha bariya baririmbyi badusuye, sibyo? Ndabibasabye tubaheshe umugisha, dore uno munsi wari umunsi wo kuramya no guhimbaza, siko ibintu biri. Yesu nashimwe. Muzane igiseke hano cy'abaririmbyi gusa, cy'abariya baririmbyi. Imana ishimwe. Nimuvuge ngo amen. Mwebwe ndabibikiye, mwebwe ndabibikiye.